Ovdje znači imamo taj middleware, znači recimo admin, guest, subscribers. Zašto je to jako bitno? Na primjer, admin panel, nekada se radilo da čovjek kao ode tamo, mi na vrhu same skripte imamo da pitamo da li je korisnik admin, ukoliko nije vraćamo ga na početak. Međutim, polagano je to malo bolje zato što direktno na samoj ruti postoji, kažem, neka rampa gdje ja odmah pitam da li je taj neko admin i da uopšte ne prosleđem na tu rutu admin. Isto je bitno, na primjer, guest. Ako sam ja došao na sajt, a nisam logovan korisnik, znači ja mogu da odem na stranicu koja se zove register, registracija. Znači ako sam ja logovan korisnik, ja jednostavno nemam šta da tražim na stranici registracija i meni se sistem odmah da vrati na naslovnu stranicu. Isto tako važno, na primjer, user ili auth. Znači ako sam ja logovan korisnik, ja mogu da odem na stranicu izmeni profil. Ako nisam logovan, nema potrebe da idem na tu stranicu. Samim tim, znači taj middleware, tu se konfiguriše ta dostupnost i koje su, da kažem, privilegije, ko šta može da vidi. To je jako dobro, na primjer, ako imate, kažem, subscribers, ili ako imate sad recimo ovde managers, ili, da kažem, employees i tako dalje, znači samo menadžeri mogu da vidi jednu stranicu ili samo super admini mogu da vidi nešto drugo i tako dalje. Znači to je, da kažem, najbolja struktura.